بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالي تماشفان إيجا برنامج تزاد سيارة نبيدة أمو سيدة ملا محمود أمدي سال حزورا ونا بل سيدة ما بعث رسول خدا عليه الصلاة والسلام حبتيها شويدة ما بكر بعث بله سيدة شوناوي طائفة و اف چونا رسول خدای طائفه جی گرچکتن ده حیات رسول خدا ده مرو بالا خود که سفر کی گله کی بسغنتی و بدرد و بکدر بیه یعنی رسول خدا علیه الصلاة والسلام بحال کی قوم خوش ناباجار مکه درکته چونا با بهوی کی چونا وی قوم اهل طائفه و اهل طائفه جی سیدا بهوی مانه رسول خدا و زید لاوی حارثه و رسول خدا علیه الصلاة والسلام بظلمت کی مزن بحقارت کی مزن ببهیوی بون کی مزن جناب اهل طائفه و گریا بر خدا باجار مکه سیدا رسول خدا کت آشما کی وره کو نکار درباسی باجار مکه ببه و نکار وگر الباجار طائفه کت وسا سغنتی کی به کیسی مزن بر سیدا یعنی رسول خدا علیه الصلاة والسلام گرچک وقتا کو مرود فکره تفکر و düşünce که artık deri ki رسول خدا خوبا بیجه که ورکت سخنتی کی بیکیس بله سیدا ایجا جمرونه بیان بکنه و سفر رسول خدا علیه الصلاة والسلام و باجار طائفه خود جورازی به از تماشاوانه چهار تیوی سر اکران علمه تماشا دکن توا جدل و جان اسلاف دکم حرمتی خود پیشکش شوان دکم سیدا براستی هفته بورید صحبت خود مبحثا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سفراوی به بال طایفه فکر بو و درکتناوی جهندر باشر معانی بو زمان ما گوته بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دماج نوا باشر درد کوه اشراف و سروکی هندر باشر توی زاروک و کولا لهر دو هلی ری ریز دکن و بکفرا لمرشده انسانیت دخن وجوداوی مبارک دنوا خوینه دهیلن حتی خوین جی سولاوی رژیا بو دهرکی بو ارده راستی جی تاریخ اردکش نویساندنا و وحشتا خلق طایفه بلکی گلک روپله تاریخی وحشت مزن قید کرنه هنه تاریخ بلکه جگلک قتل عاماره جگلک ظلماره جگلک باربارتیاره بوی شاهد حتی آویتنا آگره ابراهیم پوچکینار سرجه کرنا برکه سرجه کرنا برکان آویتنا بیرا و یوسف علیه السلام و آویتنا خندقا آویتنا آگراره و حق پارزایی گوبخینا خواه اردا طایفه آف دابون تاریخ جوهر جیده بو شاهد ظالم چاقا ظلما خواه اجرا دکن منطق براستی جیج دوله درد کبه باربارتی قبا به انیات و بوحشت وکی زوستانهش لپیش چوارا دخن ظالم چاقا ظلما خواه اجرا دکن غالبایا که لدار دخن دنابینا واوی لاره دیسا ظلم دکن دیسا خوینه درجینن وحشت لپیشاوی انسانیت را دخن چونکی مرشده انسانیت به ظلمه ره بکم ناسیه ره لطایفه سرانسر ما بو مجیم شرکه هاتبون ششتن دیسا وحشتک مزن لدوست بندره طایفه بکار آنی بون لپیش چاوا راخسته بون وقت مشرک قریشیا ظلم و حقارت لپیغمبر اسلامی کربون پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی لهمبر وان ازیت و تعدایت هوا شکر دکر دگوت یا ربی برا جمر راضی بی از وانا جمر ندردن نه همین نغمن و جاهل نزانن دناب انسان ده براستی جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی حدیث دین زمان دبی انسانی هری پر بلا و مصیبت هاتی سریوان دبی پیغمبر چونکی پیغمبر تنگی و تعلی بهارتنه هاتن لوماندن
eziyet û işkence cuda luan hatiye kirin û nav insana dijî di nav pêxembera dijî Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ez hûn dixwim wî Rebbê got nefsa min di destê qudreta wî de yê bi qasî min ji bo dînê xwe da eziyet û tade buhartiye bi qasî ez hatime lomandin ez hatime şermandin ez hatime celî kirin zulüm û tadel me hatî kirin di nav însana de hev qasî li tu kesî nehatî kirin ji bo dînê xwe da bi rastî jî Pêxember aleyhissalatu vesselam ji temamê pêxembera jî bêtir bi tengî û taliya re seranser mayî jiyana wî heyama Mekkê jî û yan heyama Medînê jî tev dibin van eziyet û işkenca de derbas bûyî Pêxemberê İslamê eziyet û işkencê tevê pêxemberê beriya xwe dîtiye ji bo warê dibe nav pêxembera de nav însana de êgo pir eziyet û tade wan hatî kirin ezim Taif jî mîsalek ji wan abû yani qulpa zincîra vê zulümê bû qulpek ji wan qulpa bû zalimê Taifê jî qulpek bi wê zincîrê vê vekiribûn qasdê xwe da zalimê Taifê bi zorê ji nava bajarê xwe derxistibûn xwînawî rijandibûn zulüm û heqaret lêkiribûn Resulê xwe da sallallahu aleyhi ve sellem û Zeydê kurê Haris bi duî halî derdkevin ji dervî bajarê Taif ji nav destê wan xilas dibin xwedavê jin nav rezekî ev rez li gor rîwayeta dibe ji Qureyşiya yê Utbe û Şeybeyê kurê Rebîa bû dibe roj li ber ava bû yani hema tarîtiyê hindik mabû xebera erdê da Pêxember aleyhissalatu vesselam du rekat nimêj ji Rebbê xwe re dike lehzakê xwe dike xwîn û xwêdana xwe paqij dike piştre destê xwe vedike û ji Rebbê xwe re dua dike naveroka duayê wî sêda û hez dikin ji ser zimanî wî em ê yek bi yek naveroka duayê wî me wergerandî zimanê Kurdî jî meşhûr e divê duayê Taifê Taifê me ew dua wergerandî zimanê Kurdî û hez dikin ez ê ji kitabê vî duayê bibêjim Pêxember aleyhissalatu vesselam di duayê xwe de dibêje ya Rabbî ez bêkesîtiya xwe bêçaretiya xwe biçûkbûn û heqîrbûna xwe yî di çavê xelqê de hew şikayetî te bi tenê dikim ey Rebbê minî Rehman û Rahîm tu Rebbê temamê zayîf û bêmecala yî û tu Rebbê min jî matê min teslîmî kê bike matê min bispêre wan xerîbê got min bi wan re got bi min re pîs û qeba muamele dikin yan jî dijminekî xurtî got quweta wî xelebetê li ser min heye ya Rabbî bera xezeba te bi ser min di neyê ez qîma xwe bi vî halî jî tînim ancak ef û merhameta te fireyê têra van tiştê got ez dibînim teva dike ya Rabbî ez ji duçarbûna xezeba te ji dûrketina rizaya te xwe dispêrim wê nûra te yî got tarîtiya ronî dike îş û karê dunyê û axretê li hev de edilîne ya Rabbî hetanî got tu razî bibe teleba min her daim efwa te yê her tişt ji bo razîbûn û riza te yê temamê hêz û quwetan ancak di destê te de yê Pêxember aleyhissalatu vesselam destê xwe vedike û duakî bi vî rengî ji Rebbê xwe re dike bi rastî di helekî mehzûn di Pêxember aleyhissalatu vesselam vî duayî dike ji birînê canê xwe xwîn paqij kiribû heta dibe hinek birînê wî xwîn dihat û Pêxember aleyhisselam digel vî qasî dibe ev dua ji Rebbê xwe re kiribû ji ber êş û elema canê xwe Pêxember net tebitî çunkî gelek kevir li wicûda mübarek ketibû erd û asîman jî bi rastî li halî wî digiriya heta
حسي عدبه و شیبه گو دیگل مشرک بون و المکه ازیت و تعدل دکرن حسي واني انسانیت جی تورا بو و دبی عدبه و شیبه گول مکه بشو رو وان هر دو کسایتا نیارتیاوی دکرن دبی سینیک تجی تری کرنه و دانه دسته کولاکی خویی بناوی عداس و تیوی تری به جوی مروی را برابوخه دبی چاقا عداس تری دده دسته پیغمبر علیه صلات و سلام پیغمبر علیه سلام دبیجی بسم الله و تریج دستی بی دگری عداس دبیجی بگوتنا بسم الله حیرت دکش پیغمبر علیه سلام دپرسه دبی والله بریات اف کلمه خلقی وی هریمش کسکی من نبیستی یعنی اف کلمه بسم الله کسکی نانی زمان دبی پیغمبر علیه صلات و سلام جر دبی عداس ما تو خلقی کی داری عداس دبی از خلقی نینو آمه پیغمبر علیه صلات و سلام جر دبیجی توش باجاره براهیمنی صالح یونس علیه سلامه توش باجاره وی عداس دبیجی دبی یونس توش که یونس لاستکی یونس کیه پیغمبر علیه سلام دبی یونسه کره متایی گو پیغمبری خدا بو از جی پیغمبرم او جی پیغمبر بو و را دبی لور هنک شیرت و نصیحت لعداس که عداس را دبی لوی درا ایمان پیغمبر علیه سلام دینه ایمان دینه برینوی خویناوی برینوی پاقش دکه tabi dibe hengame de dibe seyi deviji le tamaşa dike yani udbe u şeybe dibe udbe u şeybe çağa haddas ve diğer zaman وی شرمینن دلومینن دبی محمد تجی خاپان بنا چو باجاره کی پازدار و کرنا کر کس نخاپان فقط والوی دارا تخاپان فقط عداس دبی جوان دبیشی دبی والله وی مروی جبل وی مروی ایگو نه پیغمبر به کسک یونس لاسلاکی یونس براستی جی پیغمبر خدا جویا قنشتر سروی عرضه انسان لسروی عرضه تونن و عداس را دبی ایمان لویره پیغمبر علیه صلات و سلام دینم سیدا دبی پیغمبر علیه صلات و سلام تبلیغی حالی پشتی کلی که ناو رز رو نشت و دعا کرد و خواهد ربی خواه و گوبرات جمع رازی به از بوان ازیت و تعدا رازی می دبی رابو جناو رز بریکت بری خدا باجاره مکه دبی پیغمبری شفقت گهاش دورک بناوی قرن و سعالب دبی ایدی هنکی بیش خواه هات هنکی برینیوی راحت بون دبی پیغمبر علیه صلات و سلام دید که عورکی سیدان سروی شکلیه چاها دبی سری خوب بلند کرد و لآسیمانا میزه کرد دبی ملکه وحیه جبریل امین علیه السلام دبینه دبی پیغمبر علیه السلام او بخوی جد و در حق دوها دبیجه دبی جبریل امین چاقام الآسیمانا میزه کرد برای خواه جبرائیل دی و دبی جبرائیل گازی مکر گویا محمد به تحقیق ربیتا تشتی گو قوميت آنين سريتا وبرسوا جو لهمبر تبليغات دلوان كربو برسوا دانتا ربيتا أوانا تفديتن جبروي كي ربيتا كيليكا جدن وملائكته باجارة قوما محودك جياد دسيوان قوتا خرابوني ربيتا خسيد السيوان ملكي موظفانه وبشين باتا إيدي تلبي جوشتبكي ترازی ببی و حیفاتش مشرکه طایفه خراب یعنی باجر طایفه خراب کن. دبی براستی جیلی که اقدار واسپو ملکه گو لچیا حکم دکر حد جنب پیغمبر علیه صلات و سلام و جرگو و یا محمد اگر تو راضی ببی ربیتا شوا دورا طایفه مفخازنه چون طایفه چیایی لگور روایتا دبی ربیتا ویوان جای دورا طایفه بسرت باجر بکمشینه و باجر برانبری ارده بکن یعنی وی رکی راست بکن باجر طایفه ارده و اگر تو راضی بوی دبی پیغمبر علیه صلات و سلام دبی گو نخیر از معموره ربی خمی و امری مهاتی کرن به تبلیغی اگر ایلو وانا اف ظلم لمکرن از هیویدارم گو او ایمان نینن
وزاروكيوان إيمان بخدا ورسولي بينه از جوان رو دعا بكم دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي تكليفا وان ملكها قبول نكر براستی جی علاقه پیغمبر عليه الصلاة والسلام انسان لی حیرت دمینه دما هری زور دما دجمنیوی ازیت و تعدنی گلک دجوار لی کرنه دما ویجه لی کرنه ویج باجاروی در خستنه لی خستنه جی دیگل فرصت دستیوی ده بون دیگل ربیوی دگو هگر تو راضی ببه از حیفات جوان مشرکا بگرم و دیگل نیاریوی مشرک بون نیاریوی پود ده حواندن پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف تکلیف قبول نکریه گوتی از هیویدارم گو ایمانی نینن و زاروکیوان ایمانی بینن و براستی جی اف هیویا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتی 13 سالا خویابویی پشتی 13 سالا خلق طایفه پشتی وگرا تبو که پیغمبر علیه السلام و سفرات تبو که وگری آیی خلق طایفه هیئتک شاندن باجار مدینه او هیئت دبی 16 کس بون و هیئت ایمان بخدا و رسولی بیانینه پشتی گو وگریان باجاره خواه هدی دوزای سامل ناو باجار اعلان کرنه تبلیغ کرنه خلق باجار جی هین پیغمبر علیه السلام لجینا دنیا بو تبا ایمان بخدا و رسولی بیانینه جی نوا باجاره طایفه گلک انسانه برومت بقیمت و قدر بلند درکتنه گهاشتنه و وانا براستی جی دوزا اسلام ره گلک خدمتی هجا کرنه بله سيدة بله ما شاء الله صحبتها وخوشة أمي عاركي كم بدنك كلام كي سيدة قالي تماشبان هجا أمي برنامج خو عاركي كم بدنك بله تماشبان هجا ديسا أم بهبرنا سيدة مرو جوه مجادله رسول خدا عليه الصلاة والسلام طائفة وشونو وبقرة ومعروف فهم دكه ورسول خدا عليه الصلاة والسلام تجاري نمغروب بيه بله ورسول خدا عليه الصلاة والسلام دوامي عفوجي بيه يعني أهل عفية بيه إنسان قارشي خو عفو كريه مثلا دبي صحبته هذا معروف عم دكيك ورسول خدا عليه الصلاة والسلام خراكرنا باجار طائفة للسروي قلقي سبكبو أما پیغمبر الرحمة دوامي شفقت و مرحمت و آماج و غایاوی که هدایت انسان ابو خلاص کرنا انسان ابو جاگر جهنمه رسول خدا علیه الصلاة والسلام تجاری کینا خو بغضا خو عاجز کرنا خو در ندخست پیشیه دوامی طلبا هدایت ج رب خود کرده جبو قوم خو مثلا قالك جاراك وحقارت وحق زيل دوجي دقوا اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يا ربي وان عفو بكي وان هدايت بكي واناني نزانن بل سيدا ايجا المسألة طائفة رياض وكو كرم كير بيغمان اف تكليفا جو بواسطة جبرائيل عليه السلام ربي عزتي ملكي عذاب جو كرن معمول وشاندنه جنب پیغمبر عليه السلام اف تكليفا جو الرسول خدا خاطي كرن اویا ددریدان گو رب عالمی ایجابتی دعا قصد خاکلی. بله. تدی پیغمبر علیه السلام اول لناف رز دعا دکی پشتی گوش ناف رز ددری و برید که مشواره کی لحظه کی دمشق خدا عز وجل وان ملک موظف تشین باوی. بله. پشتی دعایی یعنی. پشتی دعا و ایجابتی دعایی کری. تدی پیغمبر علیه السلام بخود حدیثا خود دبیجه دبی خود بسترینن جو دعای مظلوم دبی چونکی نابیناوی و خدا ده پرده تونه دبیجه بله. یعنی پیغمبر علیه السلام جی ظلمک عالانی لطایفه لحات بکرن بله. ظلمک عالانی لطایفه حات بکرن و هم لمیوانه کی حات بکرن یعنی دکرن شوپیه عربا ده تعداد میوانا نمناسب حرمتا میوانا لبا گلی عرب هبو جهلادن ده پیغمبر علیه السلام خوارزیه وان بو
لجمع شیر خواره يعني شيري وان خواه دوی دمه باغا کی هری قوی بو خرد بو اف باغ او باغ جوتن مشرکه طایفه yani hem hürmeta mevane xwe nekirin hem ew baxê merovantiyê cûtin hem jî apê Pêxember aleyhisselam Abbas têkiliyê wî û eşrafê bajêr gelkî li pêş bûn gelek qenciyê Abbas wan hatibû guh nedan wê baxê jî yani xatirê Abbas jî negirtin ev jî duê demê de bi rastî jî gelekî zor bû يعني كينو بغزكي جرام يعني كينو بغزكي جرام دي ريدان سيدا وك سيداي ملمزگين ذكري خيري بلكي نال سركران ما گهدار جيد كي دشهرا خد دبيجي دبي كافر بابو براجي بن her dem ve kırçu grabın. Yani dün mücadele İslam u küfredi. Dün mücadele tevhid u şirkedi. Dün mücadele mümin u müşrik adı had ورز وقاعده وقرال تنجي جبو أهل الشركة فقط جبو أهل إيماني أو هردم تي محافظة دوامي أهل إيماني بالرحمة معاملة أهل الشركة شي بغزبت كنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاغا مكة فتح كري تدي خوش مثال قوتي هرن هون تف آزادن هون چه هيجمت كن خطاب كري قوتي تو براكي مي عزيزي تو كوري براكي مي عزيزي ام هيفيا شفقت هيفيا عفوكاري اشتتكن جبل شفقت جبل عفوكاري تو هيفيا مي اشتتوني وتي هرن منتف آزادن وك يوسف جبراي خرجو ايرو تو قصور و نايغرتن و تو قصوري و كسك بسدم قصوري و ناكشين حسب اجي جوار ورد بيجم هرن منتف آزادن منشدكن بكن yani bala xwe bide li helekê ehlê îmanê muamela wan çawa qas xoş û ehlê kufr û şirkê muamela wî qas zalim bûne ben yani Pêxember aleyhissalatu vesselam jî ji vê hêlê de müşrikê taîfê bi sedem ew kevne şopiyê gelê Ereb urf û adetê gelê Ereb qebîle hewazin got muhefaza nekir Xweda Azze ve Celle melekê ezab şandin cem Pêxember aleyhisselam fakat diğer bir qasî Pêxember aleyhissalatu vesselam ev teklif kabul nekirî çünkü Pêxember xwedîşan û şeref bû kêm quwet bûna halê xwe biçûkbûn û zayîfbûna xwe çavê însana de anî bû ziman û halê xwe hewaleyê Rebbê xwe yî mezin Rebbê xwe yî ezîz û xwedî quwet kiribû ji ber vê yekê jî Xwedayê Teala melekê ezab şandibûn cem wî خصبون بن امریوی و گوتبون هگر تو بخوازه امی باجاره طایفه برانبری ارده بکن یعنی عفواوی بخوجی علامت مزنتیاوی و خوشبون و رحمه حضرت محمد علیه الصلاة والسلام مزن دائم عفو کارن سیدا یعنی انسان مزن شخوا وصفه منای هری الپیشی فقط انسان مزن دائم عفو کارن تدی کرمانجید جی پیوک مشهوره دبل چوگا و قصور المزن عفو پیوک مشهور براستی جی پیغمبر علیه السلام جی دوام لی عفو دکر به هبونا رضاوی پیغمبر علیه السلام خواست چیا خود تعالی خواست چیا بسروان بینه فقط پیغمبر علیه السلام قد وی درباره نفکری جی راستا گناه گوز خبونا کم بینا چونکی از بهوینه حقیقت دو خدا مزگینیا گو هر کلی که پیبار و آلیکاریوی دیدا پیغمبر علیه السلام تدی دوی نافبره دیگ مره هنکی بفکره پیغمبر دو پیباره خوون دا کرده بود بهویایا خلق طایفه ایمان بینیا جی پیبارتیایی بکن وی حمایه بکن وی هویه چو طایفه فقط برسیفک نقنش سند بو پیغمبر هر دویاجی دزواله وگریان ربی ویجی مساجک دایی گوبنار کسک پیبارتیا دنه که پیبارتیا قصده خواه از لخوا دگرم از دسپیرم خواه براسی شاندنا ملک هم مساج بود جی پیغمبر یعنی از بترمه کی نبتره بجی از بترمه ده حقیقت دید خدا مزگین دایی و ویقت جی بدسته ناریوی ده مساجا گویی برنده دایی و داوی ده گویی لهمبر دجمنه ویجی سردست بکره بلکه اف مزگین جی دوی هاتنا ملکا ده بو شخوا تدی خدا عز و جل جی قرآن پیروز ده بسم الله الرحمن الرحیم
دبي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد دبي محقق أمي آلي كاريا رسول بكن هم لحياة الدنيا وهم جي روجاك شهادة بدن خدا عز وجل الجيغو إنسانا طبعا نيارتياوي دكر و كسك لكيلكا يتنبو وحماية بكرا ومدافع بكرا الهم بروان ظلم وزورية مشركة خدا عز وجل في بارتيا قاصدي خد سبارت خوا جبه لي ديجي پیغمبر عليه السلام چوناوي طائفه وهاتنا ملكاي باوي ام مساج دادم پیغمبر عليه الصلاة والسلام فقط پیغمبر اسلام عزيز گو سمبولا باشی قنجی شان و شرف و رومت بو دیگل هی جانیوی خوین دهات برین دهات جی و برینوی زهانه بو جی خویناوی هین گرم بو جی اف تکلیفا ملکا قبول نکریی یعنی به حیفا خو نکتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام براستی جی مساجك الورد دماجي جبو كسايتا خو يعني جبو شخصيتا خو قمرب بحيفانا كبي يعني پیغمبر عليه السلام تعديق الشخصيوي هاتنه تجاري قارشلق نداي بله قارشلق نداي برسف نداي فقط اقلي اسلام هاتي عفو نكري پیغمبر عليه السلام يعني الاسلام انسان شخصيته انسانه اهم تر البيشتر افجي مساجك دوزوان ودعوتوان اسلام بو الاسلام تعدور كرن شخصي مدي امي قبول لكن فقط امي شخصي خو نغم بيشا دعوه خو براستي اف مساجك پیغمبر عليه الصلاه والسلام براستي جي دريجيام مجادله خو دي قالك صبر كيش بو شو علماء اسلام دبيجين صبر تعالي فقط فكيه وشيرين پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي بلكي دوه هنگاما ريويتيا طائفه دوه هنگاما وغرا ريويتيا طائفه دي بلكي صبرك تعال دكشان فقط هيدي كيوي مزن هبو دسالم پیش روجه دي هيدي كيوي مزن هبو وفكيه وصبرا قدوان روجا دي سگرته بو وفكيه وصبرجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وبسندا فكيه وصبرجي هري شيرين بو پیغمبر عليه السلام مگو دائم بشفقت و مرحمت بو ريا شفقت و مرحمت ترجیح دکر درجیا جیانا خود چما چونکی سیدا وی باش دزانی گوته وان تنگی و تعالیا قانون طبیعت و قانون طبیعتا و امتحانات دنیا يعني إشارة فيكية خوش بونجي كويت بيشي ده ام دوزا ديني خدا بكن اف روش وورن سليمه پیغمبر عليه السلام ونا خنزاني بو بلكي جي خدا عز وجل جبو دوزوان ودعوتواني اسلامي لبي وورن و ازيت وتعذب وان جران ني وان روجي پیغمبري اسلامي بخوينن ببيجن ما پیغمبر پشتي گو افهاتن سليمه هي ور سليمه بلكي جبو بي جران بدوزوان ودعوتوانا جران ني خدا قاصده خدوان روجا درواس كر يعني جبو جو امتي ربب موديل جو امتي ربب نمونه جو امتي ربب مثال وعبرت جو دوزا اسلام ببيوي بادبياتي لسر ماسا وبشتغالي ناي دوزا اسلام بدل تخوازه دوزا اسلام خبات تخوازه دوزا اسلام جيوي هات جان لازم به دعوتوان و جان خود و جاوه خو بگرو جان خو فدا بکه مالیوی لازم به فدا بکه عرض و عیال و اولادیوی لازم به و فدا بکه بلکی جبو گوه مساج بده امت رب العالمین اف تبی وان تنگی و تعالیات شخصی وی دکوم کرنه یانا خدا عز وجل قالك قاصد خاص ذكر هم د آیت آدم دخینن گوچ خواست محبانتی پر بقاصد خره مشان دی ده حدیث هذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبانتیانا بنا خو رب خو آنی زمان خدا عز وجل قریب نشتا ازیت و تعدورن سریوی فقط جبوگ او مودل بوج انسانیت ره مودل بوج دعوتوان و دوزوان ره و دوزوان و دعوتوانا وی و ریاوی متوداوی بشوپاندانا خدا عز وجل تبی وان تنگی و تعالیا ده شخصیوی ده کام کرنه ده شخصیوی ده
کۆم کردنێ و ئەوانە شخصیوی بکار هاتنە. بله سیدا اوان مصیبت هاتنە سەر رسول خدا تابی کتاب جێنای منحصر کردنێ ام حبکی توب بکنه زمان ما هندک ما بله سیدا. سیدا براستی جی تبی وان حدیثه و بویرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اصحابه خو یقین دکرن و روزه که و دوران به بالوان و بزیوره وش خد و درباره ده وعدنی خدا عز و جل گود هنگاما مکهد جی داویه هبو چاغا هجرت جی کر خدا عز و جل وعدنی داویه هبو و درجه هیاما مکهد جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او وعد دائم دابو دائم دا اصحابه خو و ويبخجي بيا يقين ذكر جاب ونهر دائم من أب أزيت ويشكنجة وروجك دوران بزيفره شرخا فلكي وببال مظلومة وبقرة وأمجي يقين ذكر روجك دوران دمامج وبزيفره شرخا ذي كائناتي وروجك ببال مظلومة وبزيفره دوی واریده جام وصفه وجروي قلمت كفن دوزوان ودعوتواني إسلامي جنب بكن ام بهيفين رب عزته جي وصفوي قل همبر ما تشيوي بكاربين خدا عز وجل. بله خدا تعالى خيرا وقبول بك سيدا خدا تعالى جبر راضي بله قالي تماشاوان هجا ام هاتنا داوية برنامج خوش سيارة نبي عليه الصلاة والسلام حتى اني برنامج كدنا هم بمين خير وخشيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.